oldu? Hansı hece oldu? Ne oldu? Na uzadırıq. Anı uzadırıq. Na. Ne oldu? İndi birləşdir. İndi birlikte dinən Harun. Nan. Nan. İndi aşağıdakini oxuyuruq. Ne oldu? Ha. İndi bunu oxuyuruq. Uzadırıq hərfi. Bu saytdır. Sayt uzanır. A. Ha. Har. Aha. Bir də. Har. Har. İndi bunu oxuyuruq. Har. Yox, nə hərfidir? İ. Uzadırıq. Birlikte dinən bu hərf heyecanı. Ne oldu? Yi. Uzadırıq. Yin. Ne hərfidir? Yox, nə hərfidir bu? Uzadırıq bunu. Bir də. Bir də. Bir də. Ne oldu indi bu heyecan? Ne oldu bu? Bu ne oldu? Ye. Yin. Ne oldu? Yin. Yin heyecası oldu. Yin. Yin. Sonda nıda dayanırıq. Yin. Dayan. İndi bura baxırıq. Oxu bunu. Bunu oxu. Ne oldu? N, A. Ne oldu? Na. İndi bunu uzat bura hərfə qədər. Bir də. Bir də. Ne oldu? Hansı söz oldu? Nar. Nar hecası oldu. Hə, oxuyuruq Harun. Hansı hece oldu bu? Aha. Ne oldu? Oxuyuruq. Ya. Bu oldu ya. Bütün hecalar birinci hecalar ya oldu. Ya. 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 İndi bunu oxuyuruq. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Aha. Xın. İndi birlikte deyək. Ya. Xın. Ya. Xın. İndi gəlirik bura. Bu ne hece oldu? Bu ne oldu? Aha. Tez oxu. Ya. Ya. İkinci hecan oxuyaq. R, A. Ne oldu? Birlikte oxuyaq. Yara. Aferin. Yara. İndi bura oxuduq. Bu oldu ya. Ya hecası. İndi bunu oxuyuruq. Hı. Aferin. Gış. İndi bunu oxuyaq. Ya. Gış. Yağış. Oldu yağış. Bak. Ya hecası. Ya. Xın. Ya. Ra. Ya. Gış. İndi bunu oxuyuruq. Bu ne hecası oldu? Bayaqları dedik. Aha. Hərfləmədən denən. Ne hece oldu? Harun. Ne hece oldu bu? Ya. İndi bunu oxuyuruq. Hı. D. Hı. U. D. Ne oldu? Aferin. Hud. Birlikte oxuyuruq. Ya. Hud. Aferin. Ya. Hud. İndi bunu oxuyaq. Bu ne heceydi? Ya. Ya oldu. İndi bunu oxuyaq. Ya. Şı. Arı. Ne oldu? Şı. Arı. Yok bak bunu oxuyaq. Bunu denən. Şı. Arı. Ne oldu? Şar. Ya. Şar. Yaşar. Aferin Harun'a.